Kasta latibiyag! Ay, anya nga tamanin ti sidaan ita. Ay, huwag nga rod. Katinak manan agugot iti no anya laditan tay sausaw iti bugoong. Wen nga rod tauray siyak. Ogot ti kamuti ti sidaan may. Tanya ngay nga rod. Kastala ti biyag Anusan ti adda ako nada. Imbag pa'y dagiti kaaruba adad duma tanagi mas ti sidada. Wen taada kwartada nga igatang da iti naimas sidaan da. Ngam siyak, anusan la ti adda akas iti kunam Ay uwan, Clara. Anusan la ti adda. Bakit? Lukataman day tatawa. Taapay, kat nagtapok day ta kalsada, sumrek ti tapok dito'y kusina. Naangot ko nga main amadamang aglutluto ni Kumari Marosa. Say upan tayo latan, jelutlutun na. Tapno maimas tayo timangan. Ay, wala niya. Tanay, inlambong manan nga ugot ti kamo, titisidaan tayo. Ay, wala gayam. Diya kalamansi kan bagoong. Aguray ka tamapanak mangala. Abangan tayo ka din, bakit? Mabisina ka. Di kala makaururay. Ay, nakulbet pala da ito karnay. Masayup ko nga mini jay salas ti ayamuom ti lutlutwam. Makapabisin. Nakulbet pa nga rodya karni ti manok. Aguray ka basit Nagbayag mo mata na paluknangan. Kitne, mangmanganan da pare Martin. Anya laang mat ngay nga minti si daan da. Nakitak itay ni Marie Clara nga agugugot iti kamuti di talikod ti balayda. Uyawan manan ti sidaan da ako nakon. Ay, awan mat nga min kwartada. Ay, pirme mat nga agrigrigat da iti panagbiag. Iso nga rod nga ibagbagakin ka apadigwam ida. Sana mabalin. Adula amin. Kat nagdakkel mo deta pinarti mamanok. May bustaya deta. Ipasidak ka dagiti aso ken pusa no saan ta ama ibos. Panggapwak amang ipadigo. Makabusog mat gayam amang langab iti ayamuom ti sidaan di takaroba. Bagat? Nabsog ka talaga niya. Siyempre sinabayak gayam iti subo. Kabayatan nga aglutluto ni Kumari Rosa. Sika talaga lakay. Kanayon kat anaimas ti sidsidaan da. Ado nga minti kwartada. Agasam ngay matiswildo da nga agasawa. Tagpada da nga daan trabaho. Ken, adda mangipawpawit iti kwartada. Nanamay ti biyag da lakay. Idinto adata, ay na. Nagado ti anak ta suportaran ta. Agswertetan tulat ta, bakit? Basta agan anos talaeng. Makauma paikit din ti agsidsida iti ugot. Pare, lapsan ka ba ya? Sige lang pare. Nay, mapankan sa agtrabaho. Wan pare, kanya nga deta ilan lansam. Dahito'y man pagtarak na ni misis ko iti manok pare. Bagla nga da pangalaan iti sidaan. Ay katuan nasaya at deta na panunot mo pare. Ay, nalpas nga minin tay rangtay nga aramiden may. Iso bakante ak ita. Kaya't mo asawen, awan trabahom. Ay, huwan nga ro pare. Nikat agkasapulan ti kumpanyami iti trabahador. Ay, irekomendanak man nga ro pare. Huwan pakamuan ka. Apaman ang makasaritak ti manager may. Ay, agyaman ak unay pare. Ay na. Masayop manan ni Kumarik a Clara to'y lutlutwag anaimas asidaan. Kasta unay manan ti apal da. Puray la tumalya-talyaw. Ay, pasikatan ka man kitde. Mari Rosa! Maray! Apay, Marie Clara. Ay, nagadun samot day talablabaam. Ay, huwan nga rod, Maray. Nagsakitan to'y imak nga gulgulgal. Ay na, mangala ka ngamin iti washing machine mo. Tapno saan ka amarigatan. Manulang mati washing machine. Ay na, awampay mo't igatang ko, Maray. Tawampay mo't trabaho nila kay ko. Parparigatem laday tabagem nga gulgulgal.
Maang-angot ko dahi talot-lutom asidaan, maray. Makapabising. Aya, maangot mo, Mare. Ay na, kari-kari da ito'y. Ha? Paborito nila kay ko. Ado da ito'y ginatang ko, 2 kilo. Da kami kadagiti anak ko. Ananusan milangan ti agsiday, ti ugot ti sayuday. Anyangay nga raw, tit isulaang matiabda. Kaya't yo, tapadigwan kayo, Mare. Si Kaman maray, no kayat na kami nga ikan. Nabayagan na, di nakasida kami itinaimas. Pampanunutek. Ado, dagiti pakanak nga aso kan pusa me. Ay, kaasi damot no saan da amaramanan da ito lut-lutwak, kare-kare. Ay, inton maminsan laangan, apadigwan kayo, Mare. Oh, at to'y ti si Daon anabati may kadagiti anak mo. Green manain. Naigisa nga ugot ti sayuti dayta. Ado ti bawang na, iso anaimas. Mala, mangangkan. Ayun gayam. Nagsarita kami itay ka ni Pari David. Irekomenda na kano iti kumpanyada. Agkasapulan da kano iti trabahador. Ay, mayat ano kasta? Barang maalak Maala ka? Apay kit din asaan, kat naglaing kang agtrabaho. No adda trabaho, bagayt. Agsida tayon tuman mo't itinaimas. Ay nawun saan mon amasapul nga ibagaday talakay. Kanayon kat anaimas tisid sida anda Pari David. Kat isumay, kanayon nga ipasikat ni Mari Rosa ti sidaenda. Una, tada ipasikat da. Baybay amidan. Jak lakayat di style na naglaing agpabain. Pinabainan na ka? Aghasam itay. Kuna na apadigwan nak itilutlutuan na asidaenda. Ang imbabawi na matla adagos, taipakan nalaangan kano kadagiti taraken na nga aso ken pusa. Ay, unay matdaytan? Kastan sa talaga ti ugali na. Iso nga awanan ti gayem na dito'y lugar tayo. Anyangay lakay, nabsog kamot lang iti kare-kare. Di mo ayan nakita. Basit lang tikinan ko. Kaapay, nagadupay mo dyan luto. Nauma ako ni ti karne. Inaldaw matlatan a karne ti ilutluto masidain. Agreklamo ka? Kat di ta kaaruba, ugot laang tisidsidaan da. Sapay taba ka na yun ti pilya makarne. Kat, an-anwan tangarod da ito inlutok ngay. Intun sumaruno agpalingki ka. Saan man na karne ti gatangam? Naumakon. No kasta, ibelang kon da ito nabati asidaan. Ipasida mo na kadagiti aso ken pusa. Saan damot akayat? Kita am dayta. Uray dagiti taraken na umadameten. Ala, ipadigumon kada Pari Martin. Ay, saan ang mabalain? Apay kumangay. Kat nasaysayata pa kay ranudan ti sabali ngam ti ibelang mo. Sayang mat. Ay, saan? Kaasya ka nagluto? Ipadigukla kadakwada? Ay, pakawan kunakmanan. Ikabil mo kit din iti malokong. Tasak ti mapanmangtad. Mapanak mo't lang di tabalay da Pari Martin. Taday bagaken kwa na. Anyangay ti ibagam? Kaya't nga laan ti kumpanyaming agtrabaho ni Pari Martin. Tinulungam day dya a tao? Di nakantupay ammo at tulungan. Awan nga rod trabaho na. Di ba'y taagrigat da iti biyag? Ay, unay mo't deta na klase ti panunot mo, Rosa. Ay, jak kayat nga itad da ito nabati asidaan kunakmanan. Ay, jak la kayat atulungan dagita atat tao. Umay ka, Pari David, tagkapita. Saanin pare? Umay ko lay bagaken ka. Anaala kan iti trabaho. Ay, nagsaya at manday tang ipadamag mo, pare. Kaya't nakakano akasarita ni Boss Inton Bigat. Ay, sige, pare. Mapanak inton bigat. Clara, bakit? Agisagana ka man iti native akapay. Wanlakay! Umay ka, pare. Agtugaw tamampay. Taagsarita ta, maipapan iti trabaho. Ay, kaya't una. Day talagayam.
Urayan talaangan, tinative akapay, pare. Anya day taawit mo ang nakasupot. Di mo maangot. Native akapiday toy. Inted ni Kumari Maklara. Nagko na dumawat ka iti kasta. Ah. Kat nagado tinakaduling nga imported akape di ta kabinet. Amok nga adaw. Takanayon da ka pauitan dagiti kakabsat mo manipod Amerika. Katwan! Oh, kita aman? Oo. Napuno day ta kabinet iti kape nga imported. Nagingi na dagita. Manu atawanan dagita nakadulin dita. Tadi mo mat kayat nga iparaman. Nag-expire sapay kit din dagita. Kat, day ta impadawat da akape. Sigurado ka nga awan sabidong day ta? Ay na, unay mat dita panunot mon. Apay kumalaukan da iti sabidong. Nasayat da ka ruba. Sana kasken ka. Anarugit ti panunot mo. Clara, bakit? Adain sangpat ko asidan tayaw. Lechon ko naman. Itay da ka pa'y nga orayan dagiti anak mo. Taimbagam ka na nga gisangpat ka iti lechon. Agsida tayo man mat itinaimas, taddan trabaho, bakit? Ay, wala kay. Naggapuak ijay ilay. Umaydan to ka no ikabit di kuryente tayo. Adda pagbayad tayo, bakit? Pustong to, intun sweldo. Isumat ti kunak. Tanay, tunggal mariing tayo iti agsapak. Nagngisit ti abot ti agong tayaw. Gapo iti digas asilaw tayaw. O anya pare, mayat mat lang ti trabaho. Ay, waran pare. Kanayo na nga overtime. Imbagan ka tanapig sa ti pamaging. Naibtur ka iti trabaho. Naruam laang itinadagsan at trabaho. Ay, ada ko maibagakin ka pare. Anya day ta? Maoperaak ngamin intun sumaruno a bulan. Aya? Sanak pa lang nga makatrabaho iti makabulan. Kalpasan ti operasyon ko. Ay, katuna pare. Kasapulan at anggadam ti operasyon mo. Sikapay lang ti makamu amang kita kadag iti trabahador pare. Ay, katuna pare. Day talagayam. Sikala ngamin ti talkak ditoy. Katagyaman na ka pare. Gaputa pagtalkan na. Ate Clara, padigwan ka itin lutok aginatan nga aba. Naimas da itoy. Nay, nagmayatan. Ay, agyaman na kadiwata. Paboritok da itoy. Ay na, saan ka ngagbabawi amang sida? Gaputado ti gatana. Nagnanam si ka. Naimbag ka pa'y tagpadigo ka. Ket, kasta talaga. Kasta lati biyaga ko nada. Tegkakaro ba? Agpipin na digo ka nagtitinulong iti tunggal maysa. Nagsaya at kaakaaruba, diwata. Ay na, basit laba nagdayta Clara. Ala, inakbat padigwan ni Helen. Sige, tanay, padak mat day jay ngawan na ima sa masidsidana. So, matgayam amadmadlaw ko asaanan nga aglutluto ni Mari Rosa dita kusina da. Bambantayan na siguro nila kay na iji ospital. Bisitaan tanto mamangarod ni Pari David iji ospital. Deta kumamot ka ti bagakan ka. Amok akasapulan dati tulong ta itapanawin lakay. Katuan mat. Kaano ta aya amapan bisitaan? Tagluto ak itibalon ta iji ospital. Bakit? Asino dagiti bimisita kanyak itay dito ospital? Anya abisita sa asawam. Ay, agam ang mangaw kan samot lakay. Ne, kaslado tinakita ka bimisita kanyak. Ay, una yan. Epekto siguro day tati ado anay injection na kun ka. Ay na, lakay. Awan pa'y apulos ti bimisita kun ka dito ospital. Uray dagiti katrabawak. Awan. Uray dagiti ibagbagam agagayam mo. Awan ti imay. Di da kun malagip. Ket nun nagadumat ti amok agagayam ko. Naimbag amalam mo, Mari Rosa. Da kayo matgayam, Pari Martin, kan Mari Clara. Kumusta ni Pari David, Mare? Nalpasan ti operasyon na. Agpaimbag langan. Ay, adain lutok asidaan ditoy.
ramanan niyo. Imbagla apamigsam pari David. Ay na, agyaman ak Mari Clara. Ay na, agyaman ak mare. Ay, jak pahikit din masangot ti agluto. Tasyak mutlatan ti mang bambantay kanila kay ko dito ospital. Adda ka di ibilin mo akasapulan ang maarami di jabalayaw, maray. Kwa mare, dagiti ko madingwen me. Adda ko mamangpakan kadakwada. Ay, isyakon Ay, agyaman ak Mari Clara. Ited ko ken katitulbak ti balay. Awan, saan ka madanagan, mare? Nakaruar matgaya man ni pari David iji ospital. Katuan, kasangsangpet dalay tay bigat. Nakita kat jelugan da dita. Kat, anya ngay day talutlot asidaan. Bakit? Ay, daytoy chapsoy. Isukanukat ti paborito ni pari David. Padigwak idahin ton madamdama. Inlak mo ida? Wan lakay. Mapanmuntuman kit di ited di tabalayda. Ay katun Pasurutan matan itinaloom amangga. Tapno maragsakan damot nga agasawa. Ne, inibus mo matanday tayong padigo da Mari Clara si daan. Naimas gamti pan nakaluto na. Ay nalakay. Nagsaya at dagayam akaaruba. Nakamiris kan. Namiris mo niya pagsasao ako nana. Agpadigo ka, tapno mapadiguan kan tumet. Iti sabali asarita, tumulong ka iti karubam, tapno tulungan da kan tumet, inton si ka ti agkasapulan. Uwen nga rod, lakay. Iso amanipod ita, Rosa bakit? Agpadigo ka met kadagiti karubam. Di ka agim imot, tapno saan kan tumet, amaimutan. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Agpadigo ka, tapno mapadigwan kan tumet. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ay na, una yun nag-sweet dagiti nga agasawa lakay. Makapaapal da. Anya man hindi na buyam dita cellphone mo aya. Daytoy di impostigayim ko video da nga agasawa o buyaam nga minang. Iso nga rod ajak kaya tag cellphone. Tama sa dutak nga agbuya iti kakasta. Istorya am langan no anya dayta. Daytoy video da nga agasawa. Asinagutan nila kay na iti adu asabong sana kinis ni misis na. Sino agaya mo aya dayta? Ningay Jenny. Ti asawa ni Marvin? Wan, ay na, mayat kumamot no kastoy kaswit tinaasawa. Hoy, di nakpay maiturod asagutan iti uray may salaang arusas. Tagpasagid ka manan. Idi namin san nga aldaw, napandanangan iti may sa aklas a restaurant. Ita? At dapay hashtag na forever. Kaskada couple goals. Kuna na dito'y Umapal ka? Namin tamat anapan ng restaurant Restaurant ka no di turo-turo apang panganantay di palingki a budget meal. Ha? Ginakpay mo may turod ama idi. Ay, makaturog-turog ako namang bambantay dito'y lakot ang tilapia. Nagtumal kat itan ayan. Malausdan to. Ket aramidan ta ati sigod nga aramidan ta. Masadutak man lang ang amapan agisursur di tabalay-balay. Imbagak aya asika ti agi sorsor. Sakmat. Rumbang lang ang asika tasaan ka mo't aswit kanya. Anya asaan aswit asa sawam. Malay sagana mong dagiti isursur mo. Isagsagana ko. Napambano ka kung nagipukpuk ka. Mala, muna kan nga gawin, taginanakan. Siya kundi makaamo nga agi sorsor. Sigurado am amalakom amin dagita tapno saan amalugi jay punan ta. Wen kadi, anya lakat ti bakit ko na ya. Nay, apay dayta. Ket, arakaupan ka Tapno saan mo amarik na tibanog mo. Arakupon na katagat tilapia ka. Awan
Saan ka itibain? Babairo ka! Oy, di ka gibunga. Ang mga matamaan anak. Day talag babae ti mom! Agbababawi ak anak ikalay sa kaniko! Sige, kog taram ta diding agingkat kayat mo. Di ta ka manlangan. Uy, saan ka pumanaw? Tumanay ako. Hoy! Agsubli ka! Ay, unayin da kita ka aruba. Agap apa damanain. Timmaray ni Marbeng, tabarsakan ni Gina iti plataw. Nakitak pa'y ni Berto nga agi sursursur iti lako na ati maray. Dandanay ngamin matamaan iti imbarsak ni Jenny aplataw. Taapag isaw, alumabas di tabalay da Jenny. Adda pa yan mairaman sa bali ataaw. Ay, apay nga taaka na yung da nga agapa. Ay na, kastala ti biyag Agapan at tamo ti agasawa. Ngamaday. No agapa da, rumbay nga pagsaritaan daan na imbag ti parikop da. Saan ka nga agdadaal da iti alikaman da? Adakon. Pumanaw ka diti balay ko! Awan bain mo! Ne, apay apapanawon na ngay balay ko mo daytoy. Pumanaw ka! Ep. Ne, di mo ibarsak dayta. Pinggan dayta. Laglagi pa. Nangina dayta. Laglagi pa. Hinulhulogam dayta iti mano atawan. Winan niya. Dahito lang arudan ti ibarsak ko di tanapos. Ay! Kol arupam! Nangingina dayta. Ay, nangina ti paryok. Stainless dayta. Abay, di mo amo aribo ti bayad dayta. Ay, no syakken ka. Ibabak na kita. Tanong maitama dito yung rupak. Siguradaw makupit. Bakit? Ay paibos ko tilakok at tilapia. Ay kat nagsaya at manlakay. Naglaing ka nga gisursura. Kung nagtumad kan ka nga da swerte kiti negosyo. Ne, anya ngay deta nakasupot ang ginatang mo. Gaputan na kalako agsida tayo mat kita itilit yung manaw. Ay na, maragsakan dagiti anak talakay. Babes. Isaganam nga rudin tila misaan at amangan tayon. Itayak pa amabisin. Anya ti ko nam? Kunak, isaganam tila misaan. Saan aday ta? Jayin mo nang imbagam. Di kunak babes. Mayat matlang ka di adenggan. Makapasigar adenggan. Ay, kat no, saan mo kaya ti babes? O di, sweetheart langan. Wanya, sweetheart. Di nakman awag-awagan iti kasta. Kung na masana ka sweet kan ka. Itatagbali na ka sweet. Di mo matngarod kaya. Berto agtal na ka. Saan ang maibagay nga awag-awagan nak iti kasta? Ay, katwan, ano isuti ko na maring. Ay, kuna man no nagdigos ka. Apay nga agat tilapia laptamot ti payod mo. Nagbuguak laeng, ka naglabarak. Malaminak namin. Hay, pati sang aw mo agat tilapia. Nagadwa reklamom. Pagpadpada tamot lang iti angot. Ayun gayam. Nanda ka di impos di gayam mo ani Jenny. Awan mo't ita ti impos na. 5 basak ije balayda ang nagisursur itay. At dahamot ti mayababat siya ije ruwar ti balayda. Imbag ko na mata, sana ka natamaan. Tapay ko ma. Ngam di ti mayab apalanggana, ti Jack nalis yan. Ti mama dito ituktok ko ngagkalkal ba? Gusto nga dabukol da ito ituktok ko. Nan kita akman. Hmm. Ay sus, adangag pa isaw. Hmm. Uray lalimitang. Panagkunak kat agap apa da nga agasawa. Da Jenny kan Marvin, agap apa da? Nanggagkumat ngagpukpukaw ni Jenny. Kano ka na yun ang nag-sweet da adway ti social media? Ang permida mait no agapa da. Agasaman kiti da ito ituktok ko, tani nagsakay. Maturog ako man. Adamanan ipaaramid mo. Ala ka din. Ingkan mga laiti kutsay di tarwar. Pitpita, sa mo itapal dito ituktok ko. Tanya ti aramidem dito kusina, abigbigat? Damagan pa lang, mate. Kas iti sigod Ay, saan ka nga itimplan iti kapem ita abigat? Tanasakit pa ang tinakam kukan ka. No saan di saan? Kabalak mo ti agtimpla? Ay, di mo usaran dagiti kutsara ginatang ko. Na?
Uray dagiti tasa, takukwak dagita. Ay, una yan. Awan lugar ti babairo nga asawa akasken ka di ti balay. Hindi pa lang nga minapapapanawan ka? Ngam di ka mat pumanaw? Gumatang kayon iti tilapia. Presyo agangwid. Umay kayon. Pareng, Ay, Jenny, umay ka gumatangan. Italaman nga minang kang agkita ta. Ijay Facebook, ti pakakikitakan ka. win nga rod. Sikat kanayon nga ag-like kan ag-comment kadagiti ipopost ko. Win nga rod. Ani, matang taka di tilapia. When honey bunch. Oh, Ay na, nag-sweet kayo gayam at talaga. Sugar. Kasla mo, inalaas nila ako dahito eh. Ay, saan analaos da gitila ko? Aglaglag to da pa'y Agang angas da, kitain nyo nga minang. Ay, Sugar. Intalangan iji sa bali. Iji ti pagkatangan ta. Sige. Maring, pasensya kan Iti kano sa bali ti paggatangan mi kuna ni honey bunch ko. Ay, naglaglag to pa'y dagiti lako ko. Takit din. Angam, sige ano, iso ti kayat yaw. Ay, unayin na kita nga agasawa. Bida pa'y magimatang itilako. Uray may sakilo lako mama. Taano sa anak akakaasi nga gisursursaw. Oh, bakay. Ilang ay? Ada buena mano maon? Adda kumaa. Ni Jenny kumarod. Nung ginuyod mo ni Marvin agumatang da kano iti sabali. Ay, wine. Ijay mat ayan ti balasang ngaglaklako ti gimatangan da. Jen napintas nga aglaklakaw, tinaggatangan da. Wine. Abay, saan da nga mo ti agpili? Kat no nabnabiyag da gito'y lako ta. Idinto ta natay ti lako da ita balasang. Ay, saan tamanin anak kalako? Di ka di matanagan. Isursur ko manen, wad damat da alako ta. Apay, saan ka manan ngagtagtaga rin? Sangkadlaw launay. Isumat lagayam aginuyod nak iti ayan ti balasang aglaklako. Taijay ti kayat mo apaggatangan. Tila mapampanunot mo mait kan madmadlaw mo. Kadagpay sumat. Apay, ti kunam. Jak na si putan, di panangkid daw mo iti number day di abalasang. Hey, panunot mo la ta. Babairo ka talaga. Marmarwam ka na. Daytoy mait. Tilapia! Gumatang kayo! Sa diwa tilapia! Ha? Agap, padagiti agasawa Jenny kan Marvin di Jerwar ti Balayda. Aglakwa kid din iti tilapia. Narigat ti may ramraman. Asus. Ni, magpapaarayatin. Ay! Inakon aganawa. Pare! Gusto detan, sumardang kayon. Anay ko! Abay sakmat ti sinipat mo, pare. Ay, kwa. Kalbon ka! Anay ko! Di nakpugutan mat, Anay ko! Sipat kas ka nakaramot mo ng tinaganap ko, naganawa. Ang lisi kang amin Anay ko. kung saan asik ka, ipapamot ka! Gawin na kanlangan! Bakit? Saan ka nakalako? Naan-ano ka, Berto? Naganawa kiti agap-apang agasawa. Sakmatan ti sinipat, kan pinungot, kan kinaramutan da. Anya, nagkunang amin nga aganawa ka. Kunamlan asino ka akalaingan. Inanawak da Jenny kan Marvin. Anya, Pero may ti panagapa da. Kunam mata sweet da. kano nakitak ida iji palingki anag sweet? Nakita mo, naka-holding hands damay. Awan lat bilib ko kadagita. Tay ko nata nga rodain. An-anwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo umat nga agapa. Aywan awan serbina, lakay. Ay, agasam dagiti karamot ko. Ipapo
ipapulis ka, iti kasto nga inaramid mo kanya. Nagadunto pa iti karamot dito rupak. Sika pa iti adaganas na nga gipapulis. Ay, nabangking sanda iti rupa. Gapo iti panang tungpam kanya. Oh, basol mo. Ipapulis ka kung nagtumay. Hindi pa nga ibagbagam da ita. Duwatang agpapulis. Ireklamo ka. Tilapia, gumatang kayon, tilapia. Ay, si kamot gayam taglaklako, Berto. Saan ani maring? Ay, isak. Taginanamot ni bakit ko. Ay, pasensyakan talimtag mo't tantarupam. Kasano, sakmat ti sinipat-sipat nila kay mo. Kat si kamot, pinungot-pungot kan kinaramutan nak. Ay, kasano kat nakapating nga kamot ngamen. Kaya't ko lang mati aganawa. Sakmat tan tinairaman, sak tinasaktan, sak tinadangran. Ay, pasensyakan, Berto. Ay, imbag ka pa tanakaan-anos ka nga asawa ni Maring. Kat siyempre ay ayatan ni titunggal may sa akin ni bakit ko. Oray saan mi nga ipopost iti social media, agin inayat kami. Sana kung nag-post. Tapay mat, Kasano amat namin. ano tinapasamak mo? Ay, si Moro ni Jabalasang naglaklako iti tilapian nila kay ko. Ay, isumat lagaya, masaanin nga glaklako day, kaabay mi dito, eh. Ay, inagaw na nila kay ko. Ay. Inagaw na. Maring bakit? Adakon. Nakalako ka? Nay kamat na ya. Day tamat ti umuna adamagam. Kat, anya ngay nga ro. Nagado ti babayadan. Uy, nakalakwak. Kat saan ako na nagisursor. At dahin sangpat mo asidaan. Katun, sakpay ti ko nam. Fried chicken ko naman. Kanadapay pasurot na. Anya ngay data. Oh, sabong. Damagam tayo lang, mate. Manong ngay data. Nangina ti presyo da ito, eh. Bunch of flowers ko naman. Parakin ka. Dungdungwak adarling ko. Oh. Ado na amin. Sayang di pinanggatang mo. Di mo pa'y lainted kanyak di kwarta. Taiso pa'y nga igatang ko iti kasapulan dito kusina. Kita manday ta nga ugalim. Nakarikreklamo ka. Nga uray ka la agunget no saan ka asagutan. Itatasagutan ka, agunget ka manen. Saan ka mauawatan, bakit? Anya ngay dito asabsabang, makan ko nga raw. Sapay nagnina. Basta, dungdungon ka bakit? Aging gatong paltanem. Saan mo aliplipatan day ta? Uray sa anak aswit, I love you latta. Nagado ka nga mo. I love you bakit? I love you lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ananwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo met nga agapa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Daw. Adaan dyan orayam. Ha? Ayan na. Day jay nay. Kabababanay di tricycle. Ada kadwa na. Ay na. Pumimpintas mo tilabs ko itinal daw atata. Ay bagay na ti kulay ti buok na. Saka naka-uniform iti white. Ay na. Ad-adan anaing labak ni Angela, tata. Ay asit gamon Kundaway mo day taoy. Ay, kasla. Agkabakabang tanto'y puso, tata. Ingkaki din. Man-mano day to'y agundaway. Adaya mo driver at akrot nga agaram. Nagpudot iti paradaan niyaw ang hila. Ayan na ay iti pagluganan ta ajib. Wen nga raw, awan pa'y mati nakapila a jeep. Kat nagadot ti jeep ang nakahilera. Ingkadamaganan Hello, mapakla. Amamom day ta lalaki. Day ta jay is istorya akan ka nagkulit at text kanya.
Di agar aron kan ka driver. Ma'am, kumusta ka? Ma'am, mauawat mo kadimot laang dagiti text ko kan ka. Inted ko tinumber ko kan ka. Takunam ano ka sa pulak ti pagluganan. Agteksak laang ta ireserbaan nak iti pagtugawa. Ngam kumkumpurmi matinting ka iti-text. Ay, saan mat akom komporme, ma'am? Iparparik naklaang mati ayat ko kan ka. Tatalagaan na inlabak kan ka. Ayagtal na ka. Uy, Anghela, saan ka matakas ta? Saan ka mat ngamin nga agrep-reply? No ano ti isumbat mo, ma'am? Ti saan ko apa nag-reply ket iso ti sungbat. Iso asar dengan nakon at eteksan. Grabe ka mo, Anghela. Kasi mo di driver api na ba inam? Uray lalim mabaga api manaw. Kasano ka nagdagulit? Pasaray agnis kulpay. In fairness, cute day je driver. Anda kalid na, kanatayag. Adan boyfriend ko niya. Kat, anya tinagan na je a driver? Interesado ka? Irito kan ano kaya mo? Uy, si kamo. Agdamdam magaklaan mo. Malag sagana ka kidain tabo mabatan dita waiting shed. Agpara akong. Ay, nabastadak samot tata. Di kagsaw iti kasta, Dudong. May saak matla ngamin a driver. Sa anak ang maibagay iti nurse akas ka ni Anghela. Siyak ngay, maestra mo di asawa. Ano samlaang arman? Ay, tata. Kasanum anaaram di na asawam a maestra. Ay, pinuskulak ati rupak. Kano nagaduk ka ripal ko iday aporo profesional. Ang siyak may tinakaigasat. Ay, nuapay mat ngamin ang nagayatak ka ni Anghela. Agsiyak taki din. Nay, napangikat iti banog. Kuma, maagasan mo to'y pusok ang masaksaktan. Impasyar mo gayam ni best friend mo a Beth ije balayaw. Nakitam gayam di impos ka. Kayat ko ti gumuraken ka. Tapay manan, anya ti basol ko. Inam atawanan ti relasyon ta. Ngam di nakpay inawis ije balayaw. Day talaang ti gumurguraam. Di ka katawa. Saan anak katawa ti naramid mo? No kayat mo, di ipasyar ka mo ijibalay may. Rumbang lang. Kaano ayat ti bakantim? Kita agtopay. Tado ti customer ni Jay Jim. Makitam day ta. Saan mo ang mapanawan J. Jim apag trab-trabahuam? Gym instructor nga rod ito'y boyfriend mo. Iso nga rod alab ka. Ta perfect day ta figure mo. Tata, apay nga taasan kumatan ang makikita ni Anghela. Ay, busy siguro Ay, amangan mo't nulik-liklikan na kaun. Tatalaga as anak akayat. Ay na, di kag panunot iti negatibaw. Urayem Ay, nay, saan ayaan ni nanang ni Anghela dahi tanay? Isumot ti kahira. Ha? Ay, wan, isaw, tata. Ay, asit gaktab damagak man ni Anghela. Ha? Ay, di mo ibagbaga asyak ti agpadpadamag Ay, nag-order ka kay din iti kanenta. Sige, tata. Musta, ma'am? Ay, tisukik mat gayam a driver. Ay, agyaman na takanayon kayo amang mga dito'y restaurant ko. Ado ka ti inayabak apadak a driver, ma'am? Asino nga ije kadwam apogi? Uge. Ay, nidudong day jay, ma'am. Pasahiros ko nga min jay balasang mauan ni Anghela. Hanggang dyan mo makitkitan. Kumusta kay ti anak yaw? Ay, adan apartment na iti asidag ti ospital apag trabahuan na. Masaduten nga commute. Ay, kas jay gaya, ma'am. Wen, ang imbagakan kwa na nga agawid ko maalinawas. Tamailiw kami matkan kwa na.
Ay, wala, ma'am. Ay, adamot nga minan boyfriend na. Ay, adan, ma'am. Wen, ang umjak pa'y mat nakita. Ang gym instructor ka, no? Ay, maskulado nga ruda. Wen, dayta ti ipampanakkel ni Angela. Nay, naka-order ka magaya man iti kanunta. Ay, katuna, takunam amabisin ka. Ay, tata, anya nga iti ko na dyan ina ni Angela. Nagababang kanumat iti apartment. Kastagayam. Ay, day tala ang timbagana. Anya kumapay ti sa baling ay. Um, Apay, pampanunutom nga da sa balin a boyfriend ni Angela. ay, Awampay. oh, hus? Ninanang na mismo tinakaibaga. So, sige lang. Agarem ka. Ay, nagpugi ka. Ah? Ituloy mo ti agarem. Ha? Ala, manganta nga rin tata. Ay na, pinapigsam manen, ti pakinakam ko. An, matuloy ang ti plano tang agpasyari di balayo. Talaga? Kano? Inton Martes. Apag iso, day off mo. Sige. Pag saganaak ni Mami, iti kayat mo a merienda. Uwa na. Saan pa'y lang amang lukat ni Mami iji restaurant? Si kasuan na ka. Future son-in-law ko naman. Nay, tata, apa ang nakadumog kamat dito lamisaan? Madingarod tiriknak, maulawak. Ay, ang mga nujay high blood mo mananday ta. Uwan nga raw da. Naminanaw na jak nagtumar iti agas ko. Apay ngay ngamin, asan ka nagtumar? Ay, kurang beti kwartak. Anya ka DJ agas mo, tata, tainak gumatang. Ay, awamat nga ro kwartak. At nakwartak dito, uy. Ay, kuha ka babain. Kaskalaan another. Imbilang ka natatang ko. Wala, urayin nak dito, uy. Tainak gumatang iti agas yo. What? Dito iti paradaan nyo? Unhan, apay? Anya day nga angot? Jay kanal di taigi. Kasta talaga dito, eh. Nagasukpay. Anyangay nga ron. Awan ka diti aircon room amabalin a paginanaan. Kabayatan ti panagurura iti jeep. Ay, nakita umat at aglaw lang. Awan mo't tinaka-aircon dito. Babawi ko na ya. Mala, agtugaw ka dito, eh. Tamapan ko damagan no asino tinakapila a jeep. Sa dino ti pagtugawak. Tita, Dita, nakarugrugit ti semento. Ay, naawan mo't sa bali a pagtugawam dito, eh. Ay marugitan da ito'y jeans ko. Sapay nagnina da ito'y. Branded. Oh, anya nga tata. Mayatan tirik na. Bayatan dudong. Ay, agyaman iti ginatang mong agas. Kanet nalamiis at anom. Inggatangan kan iti agas at umaram, iti lasod ti makabulan. Ay, nagsaya at kalaki din aya. Nagswerte ng hilakeng ka. Anya? Ay, hello, Angela. At da ka matgaya man. Asino tinakapila a jeep? Ay, ni tata. Dudong. Ay, iso tinakapila. Jay jeep na ti pagluganan yaw. Ay, apay asyak ngay. Kenusi ka. Sikan, tata. Adun ti pasaheros nga agururay. Itulod mo idan. Tapno adda mapasadam. Ay, agyaman dudong. Ay, nagsaya at ti ugali mon baraw. Ay, awat yun. Nagiti pasahiyaw tayo tayon. Ay, permitiling at kon. Awanin ti bangbanglok. Sapay nagnina day jay. Anya, nagbayad kan? Wen, ngam saan na pa'y mat nga intadya barya? Anya, mano ti barya maya? Bay amon, piso lang mo. Oy, si Kalakay. Damag ka damag iti pamasahe. Ngam di mo pa intad ti baryami. Ay, papitlag sa tawampay pariyak. Nitag ko sila pa nakit din. Naglastog ka na lakay. Di nakamam mo, Ay, Susan. Kayat mo tigulo, Ay, Susan ka akasta. Kalma ka. Bumaba ka man iti jeep mo. Tagdinanog ta. Ay, sir.
sa anak alumaban. May saklang a driver. Lumaban ka! Sige, bumaba kayo. Tata! Tata! Anyat mapaspasamak dito. Bumababa matanda iti pasaheros mo. Taas sino kang agdamdamag ha? Kaya't mo timaaparkat, ah? May amon daw. Maskula daw. Nay. Agbuya kayo, tapaturugak man daytoy. Aglisi ka dudong, tama nga no may purok ka. Tikunam siguro, kabutang kanya. Ay, sige. Labanam dayta ko nam lang asinaw dudong. Guston! Saan mo at tagibas si tipadak a driver ha? Ay, di ka nagpakpakita dito. Sika maskula daw. Angela, Han, tulungan nak mata na. Kakapsuta kon. Tumakder ka may sam. Naalaala ang barok. Amaum, tandaan daytoy Awan serbete kinapurma. No ti ugalay, ket saan ama nagpasensya. Ay, grabe. Nabuyak jay video ang nag-viral. Ay, permi ti katawak ka ni boyfriend mo. Kunak ano na pigsa, tanagmaskulado. Namindwala ang adinanog ni Dodong, natumban. Anya a boyfriend ko. Ni Rixor, saan ka di a boyfriend mo? Ay, pasensya kan awan ta kinatawa ah. Makapakatawa mo't ngamin jay video. Hay, imbreak kunday ja Arexor. Anya? Apay mo't, di ka asi mo't. Naglastog mga min. Piso laang abarya. Di na pinasensyaan jela kay a driver. Kasano, no da kami ti agkatuluyan. Bastit la pa nagkamalit, danugan na ko na dagaws. Sa bagay, tay kunada nga ro doon. Awan serbi ti kinapurma. No ti ugali, kat saan mo't ama nagpasensya. Katuan, imbaglakit din tadyak pa'y nayamam mo kin ni mami. Oh, ada si Mardeng Adjep di talikod tayaw. Ni, guri ka. Kasla mabigbig ko dita bumaba a driver. Ay, jay cute mo't a driver. Ni Dodong ijay video ang nag-viral. Iyam amukan ka ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Nag-beat man? Ay na best. Kastala ti biyang ka. Na, Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, akunana. Awan serbi, ti kinapurma. No ti ugali, ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Lord, nakitam ka ni Jay ka idil-deliver da aref da divina. At ayaman, kat no nagdakkel aref da jay. Oh, kabalan da ayaman ti gumatang iti ref da. Kat di danto pa'y maipasemento jay kusina da. Nasimento mo't ka noon. Nagkunakan ka, nana? Ay kaya't mo asawan. Timangkan pa lang adaga dya kusina da. Katuan, iso adyak mamati nga ada ref da divina. Ay, nakitak mo't ngayon deliver da. Amangan mo't no utang Awan kwarta da divina. Kat no nagadun to pa iti utang na. Ay, Ay nanana, inal daw nga adda mapan agsingirkan kwa na. Adda arawan, adda weekly, adda mat everyday. Ay, nagadumot dayta nga utang. Flour! Adag tuk-tuk-tuk! Napanan naman nga tanaya. Siyak man lati magilukatan. Naimbaga malam nyo. Umay kayo ikan iti meriendaan nyo apansit. Apay nagluto ka iti pansit balasang kaw. Asino ti ag-birthday? Awan ag birthday. Nagluto akla ang iti merienda. Ningay flour. Awan nga ron man dito balay. Diyaman na mo no napanan naman ag.
Ang nagaduma da ito nga inted mo na pansit. Katado kayo mat amangan dito'y balayo, tata. Ay, agyaman ka, Divina. Umay kung to ipasublikin ni Flor, to'y malukong. Saanan, tata? Kukwayon. Plastic laang mat dayta. Ay, kastaya. Ay, thank you nga ron, balasang kao. Tagkapuan, Flor. Di ta karuma, tatang. Hmm. Anya day takang kanam? Pansit nga inted ni Divina. Nang ted iti pansit? Nagimas. Rama na ma. Awan tupay makita ka karnina. Puron samot carrots kan repolyo tilaok na. Naa. Si kapay lati agreklamo ko si kangarutinik kandan. Ay na, tatang. Jakla kaya ti kasta aklasit pansit. Ha? Ay, animik mo. Kurang samot iti soy na. Lakay, kasla brand new pay mo dayto'y ref nga inted kan ka, jay boss mo. Manmanuda nga inusar dayta. Gimatang da nga min iti baro aref da. Iso nga inted dan kanyak. Nagadun tit-ited na kan ka, lakay. Magustuhan da gayam ti trabaho. Ay, kan nabayag kang aminin nga agtrab-trabaho, kas electrician iti repair shop na. Wain. Mala. Agluto kan bakit? Kalpasan na mga anak. At damapang ko tarimaanin at tibi di takaaruba. Nagsayatan ngay, iti kasta, at damanin maigatang iti sidaan. Nay, si kamot gayam ti umay mang tarimaan da ito aggilap-gilap at ibim Maria. Hawan na. Sakti imbaon jay busme. Wina. Tanapanak iti shop yaw. Kat jay bus mo tinakasarita. Sak ngamin ti ibabaon ti bus ko. No kasta nga addaag pa home service. Da ito'y TV may. Aggilap-gilap mutain. Mala. Takitaag no anya ti problema. Damagak man gayam. No mano ti pinanggatang yu ije review anakitak nga in-deliver da. Saan mi aginatang day jay, nana? Inutang yun samot ka no? Nagkuna nga inhutang mi. Ni Flor. Iso ti may na inistorya ditoy. Anya? Ket no inted ti bus ko day jay, nana. Ay, kita man lang nga agpaiso. Nagmaday ti may inistorya ni Flor. Kas jay namot at talaga day jay, babae, nana. Ay, sigurado. Mapan na istoryan day ta kadagiti kakaaruba. Nakaisam nga agpaypayapay ni Divina kan kadita arubayan da. Nga mapay atin alikodam. Awan lat mood ko amang isam kan kwa na, tatang. Na, si kalangarutis isuman nan. Nambarak ko mga umisam kan kwa na. Kinuin may nang ten iti panset, idi kalman. Jay panset, nga awan ramraman na. Ay rin naman am. Ay, basit lang, tatang. No kasta. Sikatin ang ibos, iti panset, kinalubak iti lamisaan. Ay, sana siya, tatang. Rinamanak lang kunak mag. Sino nga ron nga itinangan? Jay pusa siguro, Nakapilpili ka. Di kanto pa'y makaluto iti merienda ta. Day tala makikakaruba ti ambaw nga raramidan. Nuan niya lat mapan mo istoryaan kadag iti karuba. Apay nga ta, anong isamak ni Flor? Kat misuotan na, klakay. Isupay ti daganas na amang misuot kan ka. Ket no tila istoryaan na, maibusor kan ka. Ay, nagkunamot kan ka? Di na nagaret. Idinapan ko tinarimaan ti TV na. Anya ngay kano ti istoryaan na ijay. Inutang ta kano ti refta. Ay, makapakatawa mo't dayta nga istoryan. Nagkatawa ka pa'y lain. Ket no dadadailan nan ti imahem. Per dyan nak? Iso nga daywam day tao. Sana na sa ti ugali na.
kat bayam, tamauma nga gistorya. Ipabarangay mo kit di ah. Ay nalakay, saan abali a pimangit ka iti istorya ti dadduma. Tinapatag, mas pangit day dyan ang istorya kan nang pardayakan ka. Sa bagay. Nay, rumor ka man nay, adi ka pa'y nagsagsagay-say. Ay natatang, pakibyangan yon tumot ngamin amin. Ay, bagbagak laeng, Flor. Apay, di ka mabain alumabas-labas di ta kalsada, akuso-kuso ta buok mau. Ay, Ah, pagkasendak nga uyawan. isukat na pinanawan na kadya asawam, ken insukat na ka iti sa balay. Gaputa di mo pa yan maasikaso ta bagay. Pumanawak man laangan. Na. Ay, piridyang man ang tel daw ko. Ay, ay! Agawid kanual daw, tagluto ka! Ay, kaasim at ti ama ni Flor, lakay. Tapay. Kitaom Agar aron manen ijerwarda iti paglutuan na. Wen nga rod. No apay matasan na mailutuan ni Divina. Lakay, parchen taman di may sa amanok ta. Tain naktuman padiguan intun madamdama. Nana, apay ngay, tasaan kamutan amakit-kita dito igid ti kalsada. Ay na, natarimaan nga mi nandiay TV, may. Isong agbuy-buya akno ko Ay, kunak man no saanan amatarimaan. Ay, tinarimaan di asawa ni Divina. Impatarimaan mo kan kuana di TV yo, nana? Apay aya. Anya ngay matiam mo nang agtarimaan day jay. Kat natarimaan na nga raw jay TV, may. Ay na. Agpirdin tumanan. Sinsinan ti panang tarimaan na. Nagkunakan ka. Adumat tinang ibaga kanyak. Mano ayat ti siningin nakan ka. Amangan nuwinan tutri na ka, nana. Ay, adda resibo, jay binayadak kun kwa na. Ay, nanana, saan ka nga agtalak iti dayja a tao? Ay, si kamot, Flor. Awan lat di ka is-istoryaan. Ay na, papapangitem laeng ti imahe ti padam a tao. Ay, nay, Divina. Ay, si kamagayam, tiyagtuk-tuk taok. Win tata. Tao may kaikan iti sidaam akarnit manok. Ay, una yan balasang ka. Ay, agyaman na kaano kasta. Apay, awan manin ni Flor? Ay, inal daw arumwar, mapan makis istorya. Anya ngay nga raw. Ala, sige, tata. Panawan kan, taing kakit manganan tanay. Pangaldawon. Tatang, anyat si daan. Ay, anyat urasan. Nagmalmalam ka Jerwar, anakis istorya. Ay, wow! Adda nakaluban akarni ti manok dito lamisaan Sidam day ta. Imbatek parakan ka. Impadigaw ni Divina. Anya? Imay manan nagpadigaw? Nakita nagayam amariga tanak nga agar aron di tarwar. Ay, jak kayat asidaan da ito akarnit manok. Amangan no ada sabidong na. Di nasabidungan ako man. Inak ipasida iti aso, tatang. Ay, sayang. Bayam ditan. Tano di mo kayat. Siyak, timang sida. Nakaturugan ni tatang. Ay, mga nakon, kat sidaak da ito nabati akarnit manok. Ay, mabisina kon kada. Naimasmut lang ata da ito luto da iti adivina. Ramanak man. Naimasmut ta talaga. Ado ti layana. Iso anananam. Ay nang,
Ibusog ko. Ay, baglaangan. Taado ti imbati ni tatang. Ibagak to akinalong jay pusa ti karuba. Makaangos. Tatang! Ano nato na? Tatang! Ay, imbaglagan. Tamok ti mangagas iti naispalan. Binitog naklang. Kasjay atap no maikat ti naibara di takarabukob mau. Rinaman naklang mo, tatang. Awan la, di kararamidin si Kaplora. Ay, Nay. tatang. Hindi mo is-istoryan day ta iti uray asino Nang runa, iti day ti adivina Apay, pada kaaya man nag-istorya. Ay nalakay. Nagnam ay ti the washing machine na. Wen saan na masugat dagita imam nga glaba? Manungay ti pinanggatang mo iti dayta lakay. Saan ko aginatang? Adda nang ipatarimaan. Ngam saan na ngayon nalala? Manon atawon na ijay shop. Iso nga impayawid langan kanyak ni boss. Ay kita man laeng anya. Saan siguro nga interesado di aking kukwa? Makomkompleto ang dagiti appliances dito balay lakay. Apay nana, sa dino ti papanam? Ay, mapanak ko ma, di tabalay da divina. Ay, mapan ko man kita anja washing machine da. Mayat kanukay. Ha? Washing machine? Nangalaan damot nga iti washing machine da. Inted da kanulaang met kadakwada. Patsen nyo mat, nana. Ti amok, inala nila kay na ijay shop apag trabahuan na. Inala na, kunam. Wana na. Tinakaw na ano iso ti pan nakaawat mo. Ay, agtatakaw ayamot di asawa ni Divina. Kat no nagsingpet met ti langana. Langana lang met ati nasingpet. Ang agtatakaw day jay, nana. Umay mon kita anda ti washing machine mi nana. Iso nga rod ni ay mayak. Ay itayak pa'y lakumaa. Agam dinisturbo nak ni Flor. Tila manan imbagbagana. Negative manin siguro nga istoryan Ay, wen nga rod. May papan kanila kay mo. Pinirjan namanan. Ay na, bayan yun. Kasta talaga ti biyag nana. At daragiti man nag-istorya akas kankwana. Oray negative, istoryaan na latta. Ag-istorya latta aaginggat kay kayat na. Ngam, isunto matlaang ti maibabain iti ode. Tay kunada nga roden, di ka mang pirde, ta maibabain kanto iti ode. Ay, wen nga rod Nagalas talaga ti ugali na. Agkaruba kami nana, ngam saan kami close. Yad adayo na tirik na kanyak. Adda ngamin madi nga aramid na kat. Ay kat di mulatan ikas kaaso Tanataltal na ti panuhunot mo nukas ka. Ay, pudno nana. Mala, umayo kitaan ti washing machine ko. Kan, agmerienda tayo inton madamdama. Kas lamang rurudmat day di adivina. Day, apay manayin. Kano nagmayat ti tutugawan na ijay wanan ti balayda, ibagam ti kasta. Nakita ka kais-istoryana ni Nana Garet. Kastalauna ti panagkatawad Kaya naasawan, naragsak da. Ay, ti kunayo kit di tatang. Siyak ti katkatawaan da. Aramid mo nga main. Iso kabutang mo. Siyak talaga ti pagis-istoryaan da. Ha! Agaluwad da kanya. Lor, sa dinaw ti papanam. Punak no nasayat kayo akaaruba. Ngim saan mat gayam. Anya, tila is-istoryaan nyo kan ni Divina. Ay, apay ko maapag-istoryaan da ka.
ay nagadaw tinasasayat abambanag anasken a pagistoryahan may. Ha, si kakit din ti pagibusan mi iti oras may. Ay, saan ka ngagsaw iti kasta, nana? Day takot ngamin ugalim. Ay na, Flor, balbaliwam day ta nga ugalim. Awanan ti mayat na makigayam kan ka dito lugar tayaw gapo iti kasta nga ugalim. Anya? Oray kaguran akon. Ibagak ken katipudno. Saan da ka akayat agayam? Ha? Idarom kay tinay tanga imbagam, nana. Ay katwan agdarom ka no iso ti kayat mo. No kayat mo, kaduan ka pa'y Ha? Talagang ay darom kayo amin. Ay na, Flor. Naglaing ka nga garamid itinagalas nga istorya. Ang di mo matamaw day tabagaim. Kunamlan asino ka. Ay, tandaan am day toy. Saan ka amang pirde? Tama ibabain kanto iti ude. Ay na, jak kayatan ti rumor tatang. Mabain akon. Ay, ken nasayat ano di karwar. Tanagabsoon ti lalabaan. Nay, kita Ay, apa. Nakarugrugitan ti balay. Tadi mo masangot ti aglinis. Nay. Kagurak amin nakaruba. Kaguram? Kasi kamo tinangaramid itirasaon na kagura na ka. Pangit ka no tilangag. Pangit ka no pa iti ugalik. Agasang manday tanga ibagbagada. Nagmayat no nakasangwak kadakwada. Ang gayam, nagadutis istoryaan day tilikilikunak. Siya ka, ti mangilukat itiri daw. Ay, Divina. Umay ka manen ikan iti sidaom a pork chop, tata. Ay, agyaman na ka. Hoy, Flor! Agsangsangit kan samot. Saan? Apay ko mangagsangit akngay. Ay, umay ka man ta kasaritam ti anak ko, Divina. Ha? Nagriga tabagbagaan. Ay, Sige. Unay mo't ni tatangan. Apay, Flor, anya tinapasamaken ka. Ay, awan. Amok, nga ado dagiti dakes nga inis istoryam kanyak. Makadanon amin dagiti kanyak. Ngamjak ikaskaso, tasaan mo't apod no. Ay na, Divina. Mabain akon kan ka. Si kaakit demot. Basta saan man nga ulitin pa'y, ngamin, si kamat laang timapirde iti ude. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. San ka amang perdi? Tama ibabain ka iti udi. Dampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag.